Wezimali ubonile lapha kubo-Facebook basithini-ke siqinile lo mntwana omncane sisaba J Speed. Ngithini yamashi simelane nini? Abakwathi mlethu phezu kwabo. Oh, ngikwatile manje. Ja, wanneer boos? Athi nokuqedela ikhadi ya-J Speed uthole entsha uqashwe yi-Moses nibe ma-funeral influencer yawo rasa nange-autotune ucula ngathi kufikati MC baba wala mzansi waduma nge-remix ya-R Kelly ngabo-95 asadumoshiwe uyophuma 2045 ya no wonder ungana hit man ay pasale ba mkipo mano kanyiwe wa ikhadi yakho ifona ngamwashina yangizodwa ihlumuse kudena mawusodela isikhoba sodwa the weekend yamo distract ukhuluma inyoso sekebanda manje ipictures yakho yasebabala noise yami passion mota niyakhumula nami manithola gig wakhumula sakuphosela ngamwasiphuza amandla inkinga ubhema hood timbambo tiqala entanyeni don't get them sisileni yeah you see the spitter ain't spitting no more the bob and crop are running out of fucking venom iphansi mona takwakwabu uzamani wagcina lapho kudisa abantu basaka ndini soyabheda manje ushathwe emhlaba hey maybe career yakho igunya imama ahlenge ngomhlaba ya thathande mic manje nimnike demo nimkhiphe nalama hippies lawathengeka demo ipota lena musha sipara manje wayivana la mkani yao wakweyisa ndakubona Mngani wami, wena so-personal kakhulu mina. Nami ungqoli uzongena kakhulu so-personal kakhulu. ngizavula koyicisa lemonto le Hey bathi iphotha lema sipharapara. Wewe bekashasi komota walokha tsabile mva enyama.